Stone Quarry along bom kepang bob ajok hospital hem kena hokdun. Lakha kre troksi socheng dhenta MEC constituency kaparlo jasemet parkup anglong angkang longkoi lekhe arong along Karbi Anglong Autonomous Council hinpen radaphan matha ponsi primary health center pipondo. Sita bangso hospital along non ke keso kecelang damarada tum do an lapen doktor nurse lapen hospital along staff tum antame kedojia phan a okchung horason si manderlo. Athe bangso parkup hospital pen nitar pharo isi an bakai lo ade malong isi Stone Quarry Nogong district atum nangbi kokojok army tame bomb blasting ponpo lapen laso kipang bob akhir kang tangrak ajoine arlong hai hui nang ingjarti hospital school lapen rong arlo along anta nang warwang titilo labangso asai kepaton jia phan mate kepang ton jia phanta chuning ripona batai do olo bontame Nogong district along si kedokok projok madu alam ta arjuje detsi nang mando lasi labangso Stone Quarry ingkir pon vek jia phan Karbi Anglong Autonomous Council CM MP MLS lapen hamphang song doana phan arsik jitpen braratum chuning ripon langkhang pen komal katha nang kelo berta malong gangtung abangke la sokori bangke jeni tu hom bon che gangpo athema la sokori blasting hut penangan adungrai kido school pen hospital along kipangbo bahut pulote arlong penangan glass lapen walanda phang erlo senile tum abang chuning ri lo je jatijan labangke plains Karbi Anglong punon border adung lo lasini tumangke kithi giding tum apang same chuning ri lo jatijan labangke arlong pangbo bangke pobon che gangpo Tangti la hospital pen la bangso kori kon bakachi lo diklo. Nali tumta theglong lo laso pangbo pen hospital kon si lo ma drok misma 100 ntana 2 ma bema tum to hidi durai sigal tum samit theglong lo Tangti la bangso dim na blasting ang la apong tami dokon ko. la kato pen phongni glo nagangja Lang di. phongni glo nagangjar ke lasi phongni same jadak la so longkang bol komiti do la so komiti tum jitu pan nini aprang komiti tum chengwai lo jitu la so komiti ni tum chengwai pensi mane blasting ba bom check nak bujalo lasi ar longa malik tum hang erlo la ben komiti na chang lablo lasi komiti tum bangke ante pini benke ar longa pangbo balong pakta chirab dunang nelo lapen ar long da papangbo blong nelo busi amalik pen komiti de pen kaddo gawe cipu et kaddo we et pen si angko nona phi bangke kopi ko sonen angko pangbob thu derlo Bangso dim hindi. olas pangso dimba Sila labangso committee along president secretary nanglihin pen pangdak pun sekjima. chini nilihin pen presiden abangke jensing teron lapen secretary bangke ronjit be Ronjit be. La bangso kori hampu cinik manang. dak laso Karbi Anglong socheng 17 ong socheng dhanta MEC kachirong BP lapen MLA dorsing hangsa lapen CM lain ma chuning rilo je laso hospital lan kanahok mate lan blasting tin si chingdat lo lasi laso kechingdat jitu blasting long le deji phan laso hospital jitu kainun deji phan kit Karbi Anglong kithi giding atum ardi enra la so ka doga chingki chathan pe anale tum blasting palong le datha to sini tum mahin bechone rila Lang di la. parko barat এইবিলাক দি কাম কৰা শব্দ সাউন্ড আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট ক্ষতিকাৰক আৰু মানে এই ব্লাষ্টিং হোৱা সময়ত মানে তেনেকৈ আহি কিছুমান টিন ফুটা হৈছে বৰষুণ আহিলে ভিতৰত পৰে কাৰণ এই যে টিনটো তাৰ মই দেখুৱাব নোৱাৰোঁ ক'ত ফুটা আছে তেনেকৈ কৰি চিলিংবিলাক ওই শব্দৰ যিটো মানে তৰংগ ভয়ংকৰ সেই সুতো মানে চিলিংবিলাক ভাঙি পৰিছে তাৰ কপনিত ঢেৰিকনিত গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ অনিষ্ট কিছুমান হৈ আছে আৰু নিয়াৰেষ্ট একদম কেইমিটাৰ এইটো 50 মিটাৰো নহ'ব নেকি ইমান নিয়াৰেষ্টত যেনে কেনেকৈ ব্লাষ্টিং কৰাইছে কেনেকৈ কৰাইছে কি কৰিছে একো ক'ব নোৱাৰোঁ এইটো তেওঁলোকেহে জানে আৰু গতিকে মোৰ উদ্দেশ্য এইটো নহয় যে মই তেওঁলোকক হিংসা কৰিব খোজা নাই একো নাই তেওঁলোকে কৰ্ম কৰে কৰক কিন্তু আমাৰ অনিষ্ট হ'ব নালাগে মোৰ বিভাগৰ অনিষ্ট হ'ব নালাগে কাৰণ বহুত হাৰ্ড এণ্ড সোল কৰি পেলাই বস্তুটো তৈয়াৰ কৰা হৈছে জনসাধাৰণৰ কাৰণে এইটো হৈছে মোৰ জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থ ৰখাটো মোৰ ডাঙৰ স্বাৰ্থ ইমানটো আপনার নাম তো
মোৰ নাম শ্ৰী শংকৰ চন্দ্ৰ দাস ঠিক আছে মই ইয়াত ফাৰ্মাচিষ্ট কৰোঁ ওকে থেংক ইউ হা Nang litum kalang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.